Wazalendo watukufu wa Komori, rahma na amani ho juu yanyu na zimwendeleeni. Dubeha zentu saza salamu za hatu rambe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi taifa la Komori, wajunro bonze na wajunro hundani, wajibu ukasi wana wa Komori rijerishe mezele danzila mtuma Mungu bazima aukana ngar ameniyo yokaya isha sababisha lelo balo madhu amana wada ulanda balo marainya aukaya ngar ameniyo yokana ikakabati marainya yabuka bajajwenda mwendo bake madhu amana wada ula Wakomori ngamjuzi sumbabi ya usuyana nao Wakomori sontipi ya ukana ebanu lelo mkomori ndibi rijoka ukubali obahanu baloze haki za hatu rizitahe ha amani, rizitahe ha usalama au rizitahe ha mvuu. Ukaya maskitifu madziro ikaundo ya rema enti ya hatu rangubo tasi emwananti mkomori ngudhulumishiho shawajau hotoshinda ya hunde na mna ya utahaze haki zahe gizu haruma hatuari. Ukaya lelo inu ngasi banu, ngasi harumatabu ya maji, ngasi harumatabu ya mwenje, ngasi harumatabu ya maisha, ngasi harumatabu ya unono. No yabo ramba ritendelwa ni madhamana warengansi wende sawa. Shawajau ngamjuzi sombabi ya ukaya ye mkomori ndibi usiku ujoka ukubali ya ukanange bidio utaheze haki zako. Ukaya ngarjomji yambabi harumale suala la jana la hadisi ya jire roporo shawajau rahane jakati nji yambabi harumale suala hilo ngamanzoni makinishe mbabi wa Komori ya ukaya hamangabo wa Komori kwa tuelewa izwe kaundo niko jabanu tizamba ukabanu rimwambia nukanali nubangwe unudo bangweni yo wajibu haina mzima ndasi ulona ze fikra za hae ya huja ya zitekeleze banu. Shawajau tena miuonesa ukaya harumale bangwe linu na rudo kubaliana ukaya ezitwa zo sawa zemba zo sawa emajio sawa shazankili baungu ya hatu sirirongwao banu zankili zoti sawa shanga bwanadamu ambesewa elewaona hii ya ukaha manga mrongozo wandu ni ranti wandu. Kwezi watukufu wana kubunguza mbabi volume kama Wakomorika mjori sami upande nakahuja ni waswili ya ukanaiba ni mwanamkomori ndibi ujoka utahaze haki zao ndibi ujoka ukubalo banu baloze haki zao kaya usikuwa jana muono wananyasi kaundo wakanza wafanya umsafara wa hele jenda hawani sha imahu Wakomori riwa nweza ajiri ukaya vanungabo ila ukana amcho nikani mfano mbabi ya ukanati shiambabi ya mwanama kamlasi haone sabala ya ukana dokari shukuriye madama wandu kwa jawahi wapashia bala wajuha wenda zao sha zilade za Mungu yabo hunu ngarjombo kana narishukuriye Mwenyezi Mungu boya kwa nanyasi wala kwa jawahi amvyo ilaya wahia juha riombe Mwenyezi Mungu au kazi lade za Mungu ngopande waheze haki za kibinadamu ukale lo inuri wone wananyasi ya ukawajeba la wajombo ukanabonge bidio mdunge mabisi wende wavurizi wajao wasa wende wavurizi wa mitsamihuli ezila zijokiri Ethiopia zilaka zijokiri harumale shirika la Ethiopia shema na zakiri hunu ndo ukabano wa Komori haina nrongozo ntipia si hanzarizi politize aridiwaza ya ukainde hake ya hangu ukaya kama ndo anza mangalie wanadamu ikaundo wa kundana naye shakia jana waka wanrubala wasutenewe mbaezi waka wanru wakabala waloki nyumene mbaezi kwa jatabi hawonti pia watabi hawonti pia yabo narikubaliane kwezi wananyasi wa Komori uswani do wananyasi kao ngamfanywe misafara Mwenyezi Mungu ajodomo aswilishani mwendano huja sha na mkensi baha eza sanga zidudu sao au kazi nundizwe kao mtoshinda mwarelewa vanulelwe inekari kansi vanu ngarishemezao
gar amino kesha sababisha lelo rajara kansi banu rishemezao ndabo yakana o wa mgwajo warehemu warizaya waritashia enamna ya mruja banu mraja shemezele danzila mtu mwamu abolelo rizaya gasina wanashe watu gasina wananasho hatu yo wajibu rijabanu baturihime rishemezeze haki za kibinadamu ili maudo wa hatu wajao waje waenshi heli yakao do heli ya lazimu dabolelo yinu maskitifu maziro kaundo ya remao wananyasi walo Ulaya mkahunu mwamba mkaiho mwamba ze biengizo hani mwamba ngamkonso mreshawiri opande wa heze bie bak mrukana ushinda mru ya bale wana waili wana wararu ya ukana mru ya je harunga emasiwa ya hae sheza jiri hindini mjamkansi harunga mkonsi mwane sashabangu ya hanyu mwane sokana mimi ngamjojwa henda bao de mapesa hangu yode shabo kutsua no sokawe mwana mkomori lelo inuri tsodore ngokana lelo inuminga mjoshinda etu toka ushinda abo lelo inu kwezi wananyasi wa Komori mfanyawe misafara ya kwenda nuhuja na mkera dhize ndrongo zinu baizo ndrabo ngar aminio kana le shirika lila ye madziwa yafanya dabo yakana ngwa suteneo nembaye zinu shawallahi engetsi ndabo yakaya engeli nu shirika hawengeinu guvernoma aminio kana indensi yao kwa jajo kubali maraia wa hensi yao wende wafanyula ndugu hamada zila shema na zila zajiri do ukaya we hatsukana embaye zinu heni zajiri wokwa na hajanizo aukari wono osuku yahe mnamviyo ya kwenda mwali ya huandu kumena waili wenda wafariki shamone serikali ya zali wakabeti salama wakauzina ikawe maskitifu maziro ngabo wandu ambokana amviyo ngiyo karibu no haruma yembo ya hebahari ya mwali eza fanyishi handazi wabeuhe mabinda yayo wabeuha bahatala bal hata ze kwali zikauhea karibu yabo shama adama inumbaezi ya wandu wenza shonga kwa tina hajana wandu ewange kwezi ja wakati wananyasi wa Komori maranya mwendao Ulaya norejei wa Mwenyezi Mungu ajodomu asulishani mtojo la tsambahi ndukati de marene show sha na mjuhe babanu owajofanda nyi singari jotabiha emanatsi ndasi ratu parofanya msafara sha na mkensi mhadisi mwelewe yakana ehele swala la jana lila ngamwendo mwakensi mfikirina mnaje kabanulelwe inu linu shirika ourale ulo haya na batso wa wajumba timpaka loteli batso jojo wa wajumba ejazila za jana izondrabo le jumba ilo lijokambe selirengo waze watu no wana hatu no wanashwa hatu wende waenshi haruma le jumba hilo hata lelo wajoka upashia gena mwende mwaone dharau hamanda lila na mwende mwaone tobia ya kishenzi hamanda ila ya ukalelo inu wandu wajidebrie na wana adamu ikao ngwa haruma garanti ya hele shirika lila shemana zila wafanya dokawaelewa ukaembae zinu ngwa ubadzima nao ukaembae zinu kwa tsina haja na maraiya wa Komori isha wahafilisha do banu balo pandela riali yawenge kwezi wananyasi wa Komori rija banu rijeri rongowe banyido wanasho hatu nyido waze wa hatu wajomba hatu wanashe watu wana hatu rijeri rongowe rambe ukana na mkensi badzima shawiri hamandali nulitsipari hanihe tena shawiri hamandali nulitsipari hanihe baba nulelwe inu karna ujua banulelwe kakarja juha rajiwanilia karna hunda wandu wariwanilie auka eze twabia mbungu fuzabirao siku wajana ikanyi wananyasi kamjajuha mwa madai hamanda ala sifanyishe tena yabo wajoka hunda netambu inu do wana hanyuwa maudu aukari mwambia nukana ikale lo mjuha mdai namna hemi safara inu nezebie ne namna wana wa Komori walazimu warengwa ikale lo mjuha mdai abo mwaliyo wanahanyu maudu wajohu jawaeshi heli ya lazimu wajohu hundaze kawaida heli ya lazimu shekale lo inu mzibadingo mwamba izo kazi jamhusuni bahe na mrunge na mapesa shabo mwaliyo wanahanyu mri waziba
yabo mwaliyo owana hanyu mri waziba ebanu nyinga mfikirio kwezi wa tukufu wa Komori lelo inu mru ya joka ukana maha mengo mfukare yende ya hunde mru ya mbe nravu ya mfuri yapa ukati juanza nende na wale nravu ya mfuri yapa inu ba nsina mfuri yapa ushungani enga mfikiru kana mru wa maha mengo mfukare au maha mengo mirandaru gwendo yapo nravu ya furi yapa ilende ya wale ijeke bala wonga mfikiru kama lengu lindo furi yapa wala kasulinda furi yapa bala kwezi ba Komori bala ngutsaho o wana hahe hao wana nashwa hahe watujwenda wende wahibi furi yapa la wanru abo zinu de shatsongeza lelo rahima bana rambanga bidori ife hensi hatu gebidori toweze nafsa moza hatu hensi hatu ilo wajao watijwe nshi hamade namna rienshio ngekwezi wananyasi wa Komori ususwani do wananyasi wa Komori mfanyawe misafara ya Ulaya mwejabana na enekeza jana zimsomoni wandwa hukana baraka mstojabanu lelo inuma bekaza biengi zoali jana mmono shaitendwa shakifujari shakikafiri shakikatili shazila pia dokale shirika lila waubadzima nemba ezinu haukenge inu yezi wallahi no wingu bajoka sanksio enge inu yezi ifikiriliyo wanansi shamada mainumba ezi ito fikiriliyo wanansi zilade zijo mundrani jana zimundu ni nyangu maudu karitsuo mbazi kenziro engeze kanziro gamwendo haruma daula ndai ko karitsina daula gekwezi watukufu wa Komori karjakana zinji za uka rijebanu katsida zinu ya ujari rongozo wananyasi wa Komori rimwambie nukana na mrensi haina suala lijouka linule hatusonsi pia riticholi politize rilirende la kisiasa akaya ekamono oanru embabiza wanru washangiria wembaye zinu ne madhalimu warengensinu kamjeshia mzima ya heyabanu ya alaani suala hamadele suala la jana sha kamnoparo kamjeshia simbadhu amana wa daula sidemba biza wanru washangiria wembaye zinu kujeshia mru hatange mzima ya tuonesa suala hamadalinu haukaya waelewa ya ukale shirika linu gilo badzima nembaye zinu abolelo inubo mwana mkomori ikakuja juha wajishemeziza ukaba nungebidio ushemeze nge uhunde mru ya usaidie jumadanzi la ushemeza gekwazi wananyasi wa Komori na rirensi omba hanu ikao doba jouri nikaza faida doba hanu bajouri vukisha batike wanru wajovura hasuala ya kipolitiki banga muaminu kale suala la jana lila kaliti haru masuala la kipolitiki valera ya ulobala udefendwe mbaezi hakabala era ya ulobala ulokinyu mene mbaezi hakabala ngesa jo kabala bareme jundu shamvua kanga mjua ukanero poronge vujao njoye shina mnaje abo wewe ulo haru mbaezi jo samaja mvua ulo kinyu mene mbaezi hajo samaja mvua shezonda abo ulo haru mbaezi ne ulo kinyu mene mbaezi enge mkaansi mrishawiri mwababanusi wana wa Komori ngabo mahala ni rijo tsanganyiha banu ngabo mahala ni rijo tsanganyiha si wandu wahe mbaezi na sirilo kinyu mene mbaezi iliri hundeze faideza hatu sonti pia harume mavuna ngabo ihori joba mbandrana harume mbaezi no walwa kinyu mene mbaezi shale lo mwana mkomori kuna ujua bahateza hobo zangami yao utodozi tuya haruma politiki singari yele wao ukana engehula Ethiopia Airline wallahi no wingu zenrongozi laka zijajofanyishia domba ukana bona mwende majidebrie shemana zila zafanyishia warambu wakahunu Komori emadhwalimu wanu ngo badzima nao akamono yehunu ngakamnyezi Mungu mrungu joko rendwa nai mria waswili ndahu au ya waswili daraja ndai okaka mwendo manza mangali mria rendwa nai mria rendwa nai ilazimwende washitaki wa gendarmerie hairenge hanikemwa na hae ilazimwende washitako mahakama harenge hanikoa na nasho hae sainu lelo eiroporo harenge hanikemwa na hae yabo haini jwenda hafupuhu katina mahalajo puli ya mwesheleye abonge henye kamkansi badzima rara shawiri
wakomorika mkansi mara shawiri baka batizi do hunda mru do kwambo kana ngudo ashitakia mwa mashtaka ya komori enye sesa tudo chabanu ridu hamba ka enye kamjuha hena mru ya jiwanilia bele lazimu ikeo siku wajana sharishie ukanangabo desizio za rengwa haukaba nuzo ndrabo ingeze ndongozi lazifanyishi hajana engeinu yezi aminukari jokari ziwono harumao ulaanifu rijokari shokanale shirika lila lisanksionewa kalino sanksionewa au kai mwana mkomori ngwa mzende ulaya ekatsina haja besha amba ukanaba ngabwe jundusha mvua na upepo amba kansibo nze abata imasi tasilije gujojo ukanse ukangwa mzende manga yabodo banu ranzori wasulukana ebanu ndibie mwana mkomori ujoka helewa obanu baloze haki za kibinadamu obanu baloze haki zahe ndibia joka ujuha yazitahe yazishemeze heze haki zahe wange wakomori sisi aminukana siwa na wakomori indensi ya hatu lazime kari jabanu shari shemezele danzila mtu mwamguri wonese kaya ala kuli hali tiyaki wange mimi ngamparwe maranya wakomori na rike radhi bangari kozao rimambia nukana karna ujua ensi inu itwajerendwa iteya itwajerendwa pashe la wanadamu ya ukalelwe inu ngari koba nurife hanzaya ensi ya hatu irengwa ni wanadamu urutojwa wanu walanda hubi karna ujua au kari mambia nukaya wano wanadamu wanu kwa jarika za nrongo au kaya wandu wanuna wajebanu wajewa mbeze ndongo ikaundo warikaza beka ubidirione milamu ya hensi hatu au kari mwambia nuko wandu wanuisho warikaza wona zitwa zihura hanasi wona mbanku urahanasi wo waliji rahanasi wode mbandongo warikaza si wana wakomori masikini ritabi hao ebanu lelo inunga mjoka ujalelo mje mrambiye uka omradi wahanyu mwabanyi wandu wenzankili harumwensi inu ndai akaya wakomori na mwede maone engo wanadamu wanu kweli wona nkili engo wanadamu wanu kweli wahanzensi hao bakomo omahaunu unudo mahamnana siyalo bure yatsuona mradi unudo mahalichi yatsuona mradi unudo mahayembe yatsuona mradi enge kakweli nyi wanadamu mwenzankili nywandu marengensi hatumnyende sawa nywandu marengensi hatumnyende sawa enge kweli nyina nkili lelo yinu zinudi zori kwa uzamba ukana eba kweli lelo inungu andungu wazowa jewa jire meifuba wadwamba ari wandungu wana SGG Fatihu ikari waisha babi wele waensi ujoka ubadilisha ensi zinuri zamba ukana horono mbabahe yatsukana mradi yatsona mradi nensinu kwa jamba mnamwa na jafatihu haukale zinuri rizamba haukenge fatihu yaka nankili hajokansi ya fikiri hauka namnaje ze fruza komori zizalwa na rihunde namna babulwa shambro fraud namne kao zelichi zinuzi titozalwa mwahamzima zilwa mezi miraru zembe zinuzi titozalwa mwahamzima zilwa mezi miraru zihisa sai nungarendao haru matsumu kwa mrujwa hunda mnamna nasi yafanyeju kwa mrujwa hunda mna embe ya mle kwa mrujwa hunda mna lichi ya mle hauka emezinu pia hapo dejanga zendo zazo engenyi na nkili yabo mjoka mpango mbaba hanu ba userve zindu zinu haruma mahamili haina mwanamkomori yashinde ya hunde yembe yashinde ya hunde lichi shanga monao zembe ngizo boshindwe ni yabo ngo hundo mkoba wa yembe ralijana maharibika zijahulwa ngazilati wao zoda zilafu yabo yankili yanyu lelo inu mjoka ujale lelo inu mje mrishangaze ukanganyi na nkili za nkili zanyu ngizo dabu ebanu lelo inu bobalo minanasi balo yembe balo lichi ebanu bokaba na mkataba ya ukanalelo inweze madini za hatu zinu ngari hundo na mna emaranya waje wahulize daula bahe daula wazirenge wazivahize wazihuze bonze ebanu akabanu jana rikana lavani
rikana langilangi, rikana karamfu, ze madini hizo mja banu mja mzitashonga kabati hata madini yabo hizo pia nyina nkili hizo pia ngabo ma SGG hizo pia banu rimwambia nukaya mwengoni mwa ujinga wa hanyu mko udifaye wajinga wanu dawe akanyi wana waremema za tiable ikawata yoka wakansi wanyamiza jema gonzi halafu lelo mdo habanu mabaringa msuteneo magonzi ya mandano wanadamu wapashiao hena usiku wanadamu waonao zansi za ulimengwe na mnazendao wanadamu waelewao kaya omahawunu wapashia wende wahundu omahawunu wakaba kama wawai wakaba kaembe shangwa ziparisao paskwe zishindi zihundu mbaba hanu zigardewa sihunwe madini ya hatu ya bodo soka ya dofuria yeola no abaringa sina madhualimu warengansi lelo inu warivaza hiyo ya ndumari no ala kuli hali wanu zinu ndizo joja banu doamba halafu embabiza wandu wa joja banu wajangwa defende wemba ezinu kwa na ushinda wari ni kabila ya he mwana mkomori yemesha mwana mkomori zetambuza mwana mkomori ne madini ya lokomori shabo kweli mndugu joja banu ya jarongo haulaba azalaja na telefoni ajana telefoni dau kwa rasheloza telefoni ya janizo ya umakiesi ya utamaiti wakwamba ride ya kauzihuza mguna report hata eni mria kanaza telefoni zazalizila haina mratu wakauswani majanza mabade lelo inu universite yuaza laso mahula elelo inubo wabungufu elise masoma bala nyonsi pia lelo tsailanga mwana wa elise wako hata mbuzi kejajo kubalinje holise hula mbuzi besha iroho rangendo ya tsinzwa kejajo kubalinje holise na abonyo wanadamu nyonsi pia marengensi inu msoma holise hula yabo lelo nunga mjoko jardo ambi okano wanadamu anungwa unankili londa hu baru se normale karjabanu rirongwa na hii rirongwa hauseu haukanga zirone so haya wanadamu hamada nyi mwamba mrengensi mtona hata mbandongo mwifanya uharuma ensi kati widzi na shonga na uchovu halafu hizo rejaba nurizamba karamba ukananga rirongwa unai karongwa unai ndahu zinu dizorikoza boka nyima dhalimu nyima krimineli nyima diktatori wanuse karjaba nurizamba kasine wajibu shalelo inurijerudo boka nari hari SGG eboro no mbebeha he atsina mbandongo haka president wa he Union Afrique faida rahunda hindi harma Afrika ekati shonga na utsovu na uvanai ala kulli hali kam na ujwa mrengeze maliza ensi ya trino mrifanya hamashinu itea mriredi hamasi mafukara wahanyu singara mbao tijao bensi inu inuya hatu sinti pia kariko zao shaboriko zao kam na ujua so jabanu mja mrisijini msijine mwana mkomo rukozo msijinera ya mtiti ukozo sijau karna ushinda richoka heni wakati mwana mkomori yabondo ujuha heni wakati ya hunda mria mberali shiwi yabo jabo zinu dizori wano nizo zinu dizori wano nizo haukaya vanema na rikuwa ushukuria ziye ikililu haja wayatsuka ushinda ukana ngena wawidzi ya ushinda ya bema ranya mapesa wadomanilia shahat apangaze ecole technique mwende mwangalie engelelo za ecole technique za kazalekezwa hambu ni Burhani Hamidu engezi la lelo wana wakomori wende wasoma bala abamu aminu kwa wana wakomori lelo kwa jajo kaharmo mezi azali haja hazibaya lelo riwono Sri Lanka yakavwa juu enge Sri Lanka ikabala itsamilwa izondabwe mwana mkomori lelo inu kajajo jabanu ya jeke mezi bali hata ya doamba fahamatu raisi haukabande ndembandu dele jimbo wanikiwa mashababi wanu fahamatu raisi shamu aminu kaya zinu pia ndizo rakodo samba ndizo rakodo samba bala juzi ngabandu wele wanai wanaoneso kana asha bo guvernwe
Guverneri Ibrahim Mzee fanya unde namna ushekeze zo mwenye baraka yafanya ba mwenye baraka hajabu wemba za mitweli mwenye baraka habu wemba za hajapanga wakababulwa école technique mwenye baraka hasaidio ana mwenye baraka halekeza lejera la Alexandria ewe maudu wa Ibrahim Mzee bila udoko jaurinike siwangazija bila hindri shanga bandu waelewa nai na banu yejo kwanza elewe nai neelewe nai ba inudensi hangu inudensi hatu sikaritsura mru karitsina hata mbamru dokori shanga za armensi ya twenu au karikoza garikozao karna ujua bolelwe inu hena mrutsi utiserse utiharumemba rangi yankara yabwe mwanadamu wakana undarali janarumi shahena mrujorengao mtandio wablwe hatwansi ngoni jelegonzila la Afrika awe mwanadamu wongena ngene wajibu ya udoni kwa mapesa yerumia heli he nafasi yake yabo jabo kwa linuti shamba la mtsuje hatichao kamna utorengensi hatu muifanya hamarishinu shamba gariko zao lazima boriko zao rjeba nurizambe sitimwengo ni wandu wachodoka wahara ya ukarilelo inu mrungwanzo ya dai shamrunge mhara kau mhara na ndrongo indri wokonga rifao haina usikungarizi hao ya mru ya tsuporo mbazali mwema ya tsuporo mbazali yemui kelelo inu ngaritoka ujarishangaziwa harumwensi hatu na siri joka ngaritoka ufa ala Afrika karjaba nuramba ukananga riko zao sijao ongengari mrongo zao ni wananyasi wa Komori maranya wa Komori na mjuhehe na mrada ize haki zake basi inoza ndrongo za mhundani osikuwaja na harumai roporo ya hahaya kaka mjajuha mwafanya madai jazilanga zidorudizi mundeni hauziro wengehenye le suala lilali tipolitize walirendwa suala la kisiasa haukati mwambia nukanabo wa Komori ni wandu mwendao Ulaya no huja mjodo wa swili heze baraka za mguna mtume kaka mjajuha mwajidailia nga mjoho nambi raha na zila haukari mwambia nukala le shirika lila lilangilo bazima nembaye zinu zetwabia mbungu fuzafanisho husu kwa jana haukaingeli la shirika engehula Ethiopia Airline wallahi no wingu zetwabia zila kazi zedofanyishia shema na zafanyisha ndoka hula Komori waile ukana ngo bazima nema dhalimu warengensi hatu ngekweshi watukufu wa Komori garitoka zabanu na homba dua Mwenyezi Mungu heni baba hanu mrwaliyo ariombe dua emachia lelo ya heki pia selakant Mwenyezi Mungu arjenlie rihundrewe ushinzi wa usiku wa lelo hamabi ikao ngajoka menji Mwenyezi Mungu arjenlie rike harumwe marengwe ititwamba riru house kwa lelo bonge heni wa homba dua neombe lelo heni wa ulo na dua nkali na iombe lelo iliye sal ekipu ya selakant ikao dwe atongeze Komori hatu ijulihani hao au kama sikitifu maziro ni koishia wandu Komori hatu ngejulwao heshebu bashinu wano ko haka preza wa inu Afrika atakapate mru yaka humjua emana rijulwa hao de kipwa selakanti emana rijulwa hao rensi wa ulaba wa hanyu na ujinga wa hanyu msudo vina mojabano mojama le kurukubali nude litongezo rejulwa rijulwa hao dao gekwezi wanama watukufu wa Komori mwaka uridunga banu dombo shelani marhaba menji nywandu kaundo mkodunga ze live za hangu patina udiwa za wanama wa chaîne libre de Komori habari za Komori asemsiambeni Komori dunanuzu Komori actualite na necessity mbali zikorenga za live za hatu zisambaza kabonge hata nda yabo ngarjoho nana marhaba menji mwanama zuki wangu baba Herata unajele komba bahanu liyo ngawe mnono baati homo huo na halisi kabonge hata nda yabo marhaba menji wa Komori mwajoka uridu ngebonge garjona na wakati wa saa tena insha Allah hizi baraka za Mungu na mtume garjoho nando armwensi inu wa Komori